Yes, nongeye kubaha ikaze nanone inshuti bakunzi ba FM Media. Nizere ko mumeze neza aho muri hagiye hatandukanye, abari mu Rwanda ndabasuhuje cyane babwira ngo amahoro, abari hanze y'igihugu cy'u Rwanda namwe ndabasuhuje cyane babwira ngo amahoro, n'abari hakurya y'amazi babasha kumva ikinyarwanda, abantu baherereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abaherereye mu Burayi, abaherereye muri Australia n'ahandi, aho waburi ubasha gukurikira FM Media ndagusuhuje cyane. Twaba twongeye twagarutse rero nanone mu gice cyacu cy'amakuru, aho tugiye kurebera hamwe amakuru avugwa mu bintu byinshi kandi bigiye bitandukanye, aho turarebera hamwe amakuru avugwa mu gihugu cyacu cy'u Rwanda imbere, aho turarebera amakuru avugwa mu karere ndetse no ku isi muri rusange. Ngira ngo niba utarakora subscribe kuri FM Media, uyu ni umwanya wawe kugira ngo ukore subscribe, ujye ukurikirana amakuru n'ibiganiro byiza tubategura kandi tubagezaho umunsi ku wundi. Ngiye muri kumva kuri mikoro nk'abandi Mugisha Fabrice, umuhungu w'Imana n'abantu nk'abimfura cyane. Ngira ngo rero reka tubane nanone muri aya makuru, aho tugiye kurebera hamwe ibintu byinshi bigiye bitandukanye kandi by'ingirakamaro. Yes, amatsiko ni yose ku banyarwanda baba mu mahanga ndetse n'ababa imbere mu gihugu, aho bitegura guhurira muri Dallas Fort Worth muri Texas, akaba ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gikorwa cyiswe Rwanda Convention 2025. Iki gikorwa bikaba bivuga yuko cyaherukaga kuba mu myaka 6 ishize, aho ubu ngubu giteganijwe kubera hitwa muri Irving Convention Center, kikaba kizatangira ku itariki ya 4 kikageza ku itariki ya 6 Nyakanga umwaka wa 2025. Yes, iyi ngiyi akaba ari iminsi 3 ifite igisobanuro gikomeye ku banyarwanda, aho bazahurira hamwe bagakora ibikorwa bishingiye ku muco, hakabamo gusabana ndetse no kurebera hamwe umusanzu mu iterambere ry'igihugu. Rwanda Convention 2025 y'uyu mwaka yahawe umwihariko ukomeye cyane, aho izahuriramo ibirori bigiye bitandukanye, aho nanone hateguwe ibirori byo kwizihiza kwibohora ku Rwanda ndetse ku nshuro ya 31, hakaba nanone hazizihirizwamo ubwigenge bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ambasaderi w'u Rwanda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Mukantabana Mathilde, yavuze yuko uyu ari umwanya ukomeye cyane kubikorera cyangwa se no kubafite ibigo byihariye, kuko hazabonekamo umwanya wo gusabana ndetse no gusangira no kumenyana no kwibwirana birushijeho kuba abanyarwanda batuye muri Amerika, muri Canada ndetse no mu bindi bihugu bitandukanye. Yes, hari byinshi byagiye byitabwaho rero muri iyi Rwanda Convention 2025, aho hateganijwe umwihariko utandukanye cyane, aho ngaha bavuga yuko u Rwanda ruzaba rwimukiye muri Amerika. Nkuko abategura iyi Rwanda Convention 2025 bavuga yuko u Rwanda ruzaba rwimukiye muri Amerika, aho ibikorwa byinshi bigiye bitandukanye bizaba byimukiye hariya Dallas Fort Worth, aho bivuga yuko hazaba harimo ibigo bya leta bigiye bitandukanye, hazaba hariyo amabanki, hazaba hariyo icyo twita PSF cyangwa se urugaga rw'abikorera na serivisi zitandukanye, aho buri wese uteganya kwitabira ibi birori agomba kuzaza yiteguye icyo yakunguka muri ibi birori. Nanone hateganijwe imikino izitabirwa n'amakipe y'igihugu agiye atandukanye, aho hagiye hatoranywa abakinnyi bagiye bakina mu ikipe y'igihugu, aho hateguwe nanone imikino igiye itandukanye nka basketball, volleyball, umupira w'amaguru ndetse n'indi mikino igiye itandukanye nayo izaba ihari muri iyi minsi 3 yateganijwe. Ntabwo ari ibyo gusa kandi rero nanone hazaba harimo kwizihiza umuco gakondo ndetse no kugira ibikorwa bigiye bitandukanye bizagaruka ku muco gakondo, aho hazaba harimo imbyino, hazaba harimo abahanzi bagiye batandukanye, hakaba harimo rero nanone abanyarwanda bazaturuka muri Amerika, muri Canada, mu Burayi ndetse no mu Rwanda hari abazaturukayo bagiye kwitabira Rwanda Convention 2025. Ntabwo ari ibyo gusa kandi abakunda gukina no gutarama bazashyira hamwe baganire ndetse bidagadure, aho mu makuru dukesha abari gutegura Rwanda Convention 2025 havuga yuko hazaba harimo abahanzi bagiye batandukanye, harimo The Ben, Meddy, Ntore Masamba n'abandi bagiye batandukanye cyane. Yes, ku itariki ya 4 Nyakanga rero hazaba igitaramo cya mbere, aho hazizihizwa kwibohora ku Rwanda ku nshuro ya 31, ndetse icyo gitaramo kikaba kizasusurutswa n'Intore Masamba. Ku munsi uzakurikiraho hateganijwe igitaramo nanone cy'urubyiruko, aho kizasusurutswa n'umuririmbyi ukomeye cyane The Ben, ndetse hakazaba harimo n'abahanga mu kuvanga imiziki, harimo aba DJs baturuka hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yes, nanone iki gitaramo kikaba kizasozwa n'isengesho rikomeye cyane ryiswe USRCA Breakfast, aho Apostle Dr. Paul Gitwaza
perezida ariwe uzageza ijambo kubitabiriye kino gitaramo, ndetse hakabamo n'amasengesho yo gusengera igihugu cy'u Rwanda ndetse na Amerika muri rusange. Kandi biravuga yuko aya masengesho azaba ayobowe n'umuhanzi Meddy mukunda cyane, akaba ariwe uzayobora umwanya wo guhimbaza Imana. Amakuru dukura mu bategura kino gitaramo rero biravuga yuko atarabo ngabo gusa, ahubwo hari na kandi gaseke gapfundikiye kuba zitabira iyi Rwanda Convention 2025, aho bashishikariza abagura amatike cyangwa se abakomeje kwiyandikisha, aho bakomeza kwiyandikisha kugira ngo iki gikorwa kizahuriremo inshuti, imiryango n'abavandimwe benshi bagiye batandukanye, byaba baba mu Rwanda cyangwa se ababarizwa ku mugabane wa Amerika. Mu ruzinduko Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame akomeje kugirira mu gihugu cya Algeria, yatangaje yuko agiye gufungura ambasade y'u Rwanda muri iki gihugu cya Algeria. Yes, ibi Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame akaba yabigarutseho mu kiganiro we na mugenzi we wa Algeria bagiranye n'itangazamakuru, aho nanone hagaragayemo gusinya amasezerano y'ubufatanye mu nzego zigiye zitandukanye, aho muri izo nzego hakubiyemo ubwikorezi bwo mu kirere, gukuraho visa, itumanaho, polisi, inganda zikora imiti, uburezi mu mashuri makuru na kaminuza, ubutabera, guteza imbere ishoramari no kwihangira imirimo n'ibindi bigiye bitandukanye. Nanone kandi Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yagize umwanya wo gusura no gushyira indabo ku rwibutso rwa Macron mu rwego rwo guha icyubahiro intwari za Algeria zaguye mu ntambara yo guharanira ubwigenge bw'iki gihugu cya Algeria. Abanyeshuri biga ibijyanye n'ubuhinzi bugezweho cyangwa se icyo twakita nka agriculture engineering muri kaminuza y'u Rwanda mu ishami ry'ubuhinzi n'ubworozi URKVM riri i Busogo banze gukora ikizamini kubera kutajyanwa mu rugendo shuri. Ubuyobozi bwa kaminuza bukaba bwavuze yuko aba banyeshuri ahubwo banze kujyanwa aho bari batoranirijwe. Iki kibazo cy'abanyeshuri banze gukora ikizamini cyabaye ku itariki ya 30 Gicurasi umwaka wa 2025, ubwo bari bahawe ingengabihe y'ibizamini byagombaga gutangira ku itariki ya 2 Kamena umwaka wa 2025. Nkuko bitangazwa n'igihe, mu banyeshuri baganiriye n'igihe bavuga yuko ubundi abanyeshuri biga 50% by'icyo twakita nka teori na 50% ya pratique, ariko aba banyeshuri bakaba barize teori gusa, bategereza pratique bagaheba, bikabaviramo yuko nabo bigaragambije cyangwa se bivumbuye bakaga gukora ikizamini bari bateganirijwe. Umuvugizi wa kaminuza y'u Rwanda Kabagambe Ignatius yavuze yuko hari kureberwa hamwe impamvu nyamukuru yaba yarateje iki kibazo, ndetse nanone hagamijwe kureba uburyo iki kibazo cyakemuka kigasubira mu murongo wa nyawo. Yes, ikipe ya Apple Basketball Club yageze muri Afrika y'Epfo aho yitabiriye imikino ya nyuma ya BAL 2023, nyuma yuko iyi kipe ya Apple Basketball Club yegukanye itike yo kwerekeza muri iyi mikino ya nyuma ya BAL, aho kuwa gatandatu biteganijwe yuko iyi kipe y'ingabo z'igihugu ya Apple Basketball Club izahura n'ikipe ya Petro de Rwanda mu mikino yo kugena amakipe uko akurikirana, ndetse ahangaha akaba ari imbere yuko berekeza muri gutangira kimwe cya kane cy'iyi mikino ya BAL 2025. Uwitwa Lee Jae-myung utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Korea y'Epfo yatsinze amatora y'umukuru w'igihugu asimbura Yoon Suk Yeol wegujwe azira ibihe bidasanzwe bya gisirikare yashyizeho mu buryo bunyuranyije n'amategeko ku itariki ya 3 Ukuboza umwaka wa 2024. Aha komisiyo y'igihugu y'amatora muri Korea y'Epfo mu gihe hari hamaze kubarurwa amajwi arenga 95%, Lee wo mu ishyaka rya Democratic Party yari afite amajwi 48.85%, aho bari bahatanye muri aya matora Kim Moon-soon wa People Power yari afite amajwi 41.99%. Ubwo hari hamaze kubarurwa amajwi 85, uyu Kim Moon-soon wa People Power yatangaje ko yamaze gutsindwa nari ashimira bamutoye. Iyi ntsinzi yari yitezwe kuko kuva muri Gicurasi ikigo cy'ubushakashatsi Gallup Center cyagaragaje ko ari we wari ufite amahirwe menshi yo kuba yatorwa. Yes, dukomeje n'andi makuru biravuga yuko ikibumbano cya Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron cyibwe. Abanyamuryango b'umuryango Greenpeace uharanira kurengera ibidukikije mu Bufaransa bibye ikibumbano cya Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron cyabaga mu nzu ndangamurage ya Crevin mu mujyi wa Paris. Iki kibumbano kikaba cyaribwe ku itariki ya 2 Kamena umwaka wa 2025, ubwo abantu binjiraga muri iyi nzu bameze nk'abamukerarugendo, bageramo imbere mu nzu bagahindura imyenda bakambara imyenda imeze nk'iy'abakozi bakora muri icyo kigo.
Yes, biravuga yuko rero abangaba bamaze kwambara imyambaro y'abantu bakora muri iyi nzu ndangamurage bafashe iki kibumbano cya Emmanuel Macron bagishyira mu gitambaro maze bakinyuza ahantu hagenewe gusohokera ibintu byihutirwa cyangwa se emergency exit mu gihe havutse ikibazo. Yes, nyuma yo kwiba iki kibumbano rero abangaba bakibye bakaba barakijyanye imbere ya ambasade y'Uburusiya hariya mu gihugu cy'Ubufaransa ndetse bashyiraho ubutumwa bugaragaza yuko batishimiye uburyo Ubufaransa bukomeje kwifatanya n'Uburusiya mu rwego rw'ubucuruzi, cyane cyane mu gihe mu gihugu cya Ukraine hari kubera intambara idasanzwe ihanganyemo n'igihugu cy'Uburusiya kandi kabiri gutwara ubuzima bw'abantu benshi cyane. Yes, nanone dukomeje n'amakuru dukesha Inyarwanda. Biratangazwa yuko ikipe y'igihugu y'u Rwanda y'abagore mu mukino wa cricket yatangiye kwitwara neza mu irushanwa ryo kwibuka ku nshuro ya 31 Jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka wa 1994 aho yatsinzwe ikipe ya Cameroon ku kinyuranyo cy'amanota 91. Muri uyu mukino kapiteni w'ikipe y'u Rwanda y'abagore ya cricket Marie Diane Bimenyimana yitwaye neza ndetse ni nawe wabaye umukinnyi w'uyu mukino aho u Rwanda rwatsinzemo Cameroon ku kinyuranyo cy'amanota 91 yose. Iyi mikino rero y'irushanwa ryo kwibuka Women T20 Tournament 2025 riri kubera muri stade mpuzamahanga y'umukino wa cricket iherereye i Gahanga, rizakomeza ku munsi w'ejo aho Sierra Leone izakina n'u Rwanda naho Cameroon igakina na Uganda saa 3:30 za mu gitondo. Ni mu gihe kandi nanone saa 7:45 Brazil izisobanura na Nigeria naho Malawi igakina na Uganda ifite igikombe giheruka mu mukino wa cricket. Yes, dukomeje n'amakuru abakinnyi barimo Ousmane Dembele, Lafina na Lamine Yamal bakomeje guhabwa amahirwe yo kwegukana Ballon d'Or y'uyu mwaka nyuma y'uko Paris Saint-Germain yegukanye igikombe cya UEFA Champions League. Ahanga rero tukaba tugiye kurebera hamwe abakinnyi 10 bahabwa amahirwe yo kwegukana UEFA Champions League. Aho ku mwanya wa 10 harimo Harry Kane, ndetse nanone ku mwanya wa 9 hakaba harimo umukinnyi witwa Pedri, ku mwanya wa 8 hakaba hariho umukinnyi witwa Ashraf Hakimi, ku mwanya wa 7 hakaba hari umukinnyi witwa Vika Kvaratskhelia, ku mwanya wa 6 hakaba hariho umukinnyi ukomeye cyane witwa Desire Doué, ku mwanya wa 5 hakaba hariho Kylian Mbappe, ku mwanya wa 4 hakaba harimo umukinnyi witwa Mohamed Salah, ku mwanya wa 3 hakaba harimo mwana muto cyane witwa Lamine Yamal, ku mwanya wa 2 hakaba hariho Lafina, ku mwanya wa mbere hakaba harimo Ousmane Dembele. Ese wowe urabona rinde ufite amahirwe yo kwegukana Ballon d'Or y'uyu mwaka wa 2025, aho Ousmane Dembele ariwe uyoboye urutonde rw'abakinnyi bahabwa amahirwe yo kwegukana iyi Ballon d'Or? Yes, umuherwe ukomoka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Bill Gates, umwe mu batunze agatubutse kuri isi y'abazima, yatangaje yuko agiye kugenera umugabane wa Afurika miliyari 200 z'idolari kugira ngo Afurika izifashishe mu bikorwa bigiye bitandukanye harimo urwego rw'ubuzima, uburezi mu myaka 20 iri imbere. Uyu mugabo w'imyaka 69 wamenyekane cyane kubera sosiyete ya Microsoft yashinze, yabivugiye aho yari ari muri Addis Ababa muri Ethiopia ku cyicaro gikuru cya Afrika yunze ubumwe, aho yavuze ko yamaze gufata umwanzuro wo gutanga umutungo we wose aho 99% byawo azawugenera ibikorwa bifitiye Afrika akamaro. Mu magambo yagize ati, vuba hanafashe umwanzuro ko umutungo wanjye nzawutanga mu myaka 20 iri imbere. Igice kinini cy'ayo mafaranga kizakoreshwa mu gufasha gukemura ibibazo mufite hano muri Afrika. Bill Gates ahamya ko kandi kugira ubuzima bwiza no kubona uburezi bufite ireme ari urufunguzo rwo gufungura amahirwe ya buri wese, kandi ko ibyo nibigerwaho buri gihugu cya Afrika kizaba gishobora kugera ku bukire burambye. Yes, ndagushimiye cyane rero wowe twabanye muri iki gice cy'amakuru aho twareberaga hamwe amakuru ari kuvugwa hanze mu bice bigiye bitandukanye yaba mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Ngira ngo nkubwire ngo niba utarakora subscribe kuri Elfam Media, uyu niwo mwanya wa kugira ngo ukore subscribe ujye ukurikirana amakuru n'ibiganiro byiza tubategurira. Ikindi kandi nanone wandike muri comment
icyo wakifuza ko twaganiraho, kandi nanone aya makuru cyangwa se n'ibindi biganiro byaba byiza ubisangije inshuti ndetse n'umuryango kugira ngo nabo babe update ku makuru agiye ariho. Nge mwari muri kumva kuri mikoro nkaba ndi Mugisha Fabrice, umuhungu w'Imana n'abantu nkaba imfura cyane cyane, turi kumwe ndabakunda cyane. Ciao ciao.